Dobar dan. U ranijim videima smo opisivali kako deklarirati niz, kako napuniti članove niza, ispisati članove niza, sortirati niz, ispisati niz unazad, ispisati niz od najmanjeg do najvećeg, od najvećeg do najmanjeg. Svi ti videovi se nalaze u opisu ovog videa, a danas ćemo da pokažemo kako to isprogramirati dvodimenzionalni niz ili matricu. Dvodimenzionalni niz isto tako znači smo objasnili kroz konkretan primjer rasporeda, broja učenika i tako dalje. Šta znači? Znači, deklaracija tog dvodimenzionalnog niza ili matrice ide tako što se u ovim uglasnim zagradama upisuje broj kolona i broj redova. S obzirom da imamo dvije dimenzije, kolone i redove, moramo imati i dvije for petlje. Jedna je znači da broji kolone, a druga da broji redove. Tako da, znači, prvo znači se krećemo po jednoj koloni i punimo članove niza u toj koloni. Zatim prelazimo u drugi red i punimo članove niza drugog reda. Ovdje nam je sada ispis tih članova niza, odnosno ovdje se opisuje znači ispis članova tih niza. Znači, evo mi ćemo sada da provjerimo. Ovdje u pitanju dvodimenzionalni niz 2x3 pokrenemo i kaže unesi nam prvi član niza, znači sa indeksima 0, 0. Evo unijet ćemo broj 3, pa ćemo unijeti broj 6, pa unijet ćemo broj 4, pa evo sada prelazi u drugi red, odnosno u drugu kolonu, 12, 14 i 15. On nam sada ispisuje to. Vidite da nam je organizovao znači u dva reda ispis. Ovdje je bitno znači da kad ispiše jednu kolonu, odnosno jedan red, onda prelazi u novi red. A sve do tada dok ispisuje, znači samo pravi razmak i ništa drugo. Isto tako, na isti način možemo deklarirati matricu više. Znači 5x8, 3x4, nebitno. I ne mora biti integer uvijek, znači može biti i brojevi i bilo šta drugo. Slova i bilo šta drugo. Evo ja ću sada da deklarišem neku matricu n puta m. Sada, u ovoj situaciji, kao što smo i prošli put radili, moramo deklarisati i n i m. I isto tako napuniti, odnosno dati vrijednost tim brojevima, odnosno koliko ima kolona i koliko redova. Ovdje se može šminkati da kažemo unesite broj redova, unesite broj kolona, ali evo ja ću sad samo ovako i onda će nam tražiti, znači prvo m ćemo 4, m ćemo 8 i da vidimo. Znači 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 puta 8, 32, aha. Sad, šta smo ovdje napravili problem? Ovdje nam kaže sve do 2 i ovdje sve do 3, odnosno 2 puta 3, pošto je bila matrica malo prije 2 puta 3, i sada moramo ovdje promijeniti to sve na n. M. Isto tako dole, kada ispisujemo, n i m. Evo, sad ćemo da pokrenemo. Negdje nam pravi grešku, a greška nam je šta? Ovdje smo napravili problem. Dobro, ovdje ćemo da ispišemo ovo. Ovdje do n povukao nam funkciju, zato nam pravi grešku. Evo sad ćemo da ispravimo. Evo je.
Ok, evo 4 i 7. Znači morat ćemo unijeti 28 brojeva. Pa ćete da vidite kako ću to ispisati. Evo ga. Ovdje nam je sada napravilo neki problem. 2, 3, 4, 5. 0, 2, 6, 7, 8, 9. Ovdje nam ispisuje nešto iza ovoga, što ne bi smjelo da ispisuje, a šta ispisuje ne znam. Ne znam u čemu je problem. Ok, vidjet ćemo šta je problem i šta može biti problem. Najvjerojatnije ne bi smjelo da bude dimenzije problem. Aha, ovdje idemo obje do n. Znači ovdje bi trebalo do m da ide, tu je greška. I sad bi trebalo da bude u redu. Evo opet ćemo 4 i 7. 1, 2, 3. Evo je 6. član. 4. koloni, evo ga. Sada je u redu. Znači, ok, ispisujem. U redu. Sada ovaj dio 1, 9, 3, 6 se naziva dijagonala. I to glavna, a sporedna je ova 3, 4, 0, 4. Odnosno, to se najbolje vidi kod matrica n puta n formata, odnosno da je i broj kolona i broj redova isti. Pa ćemo sada znači, staviti samo n puta n. Ovu ćemo izbrisati jer nam ne treba više. Znači ovdje umjesto m, gdje god m pišemo n, da bismo dobili ono što želimo. A želimo da dobijemo kvadratnu matricu, odnosno kvadratni niz. Evo ja ćemo sada, na primjer, da bude naša matrica 4 puta 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 8. Napunimo, znači, naš niz i evo ga ispisuje. Znači, 1, 6, 9, 4 su brojevi na glavnoj dijagonali, a 7, 0, 7, 4 su članovi niza na sporednoj dijagonali. Ako želimo samo da ispišemo članove niza koji su na glavnoj dijagonali, kako ćemo to da uradimo? Pa uradit ćemo ovdje situaciju. Staviti uslov. Kažemo, ako je i isto što i je, onda ispiši naše članove niza. Evo opet ćemo unijeti iste članove niza. 1, 2, 3. Evo, znači to je ono bilo na glavnoj dijagonali što sam rekao 1, 6, 9, 4 i ispisali smo. Tako da možemo manipulisati sa svim članovima niza. Ako želimo matricu 3 puta 3, odnosno ako imamo podatke koje imaju 3 parametra za organizaciju tih podataka, samo dopišemo ovdje još treću varijablu. Ali šta se ovdje događa? Ovdje će se morati napraviti i treća for petlja, koja će
ne možemo više ni i ni j, nego ćemo staviti neko k. K je manje od n, k plus plus, i ovdje ćemo još dodati ovu priču. Jedno. Ovdje k. Zašto ne? Aha. Ovdje treba jedna, a ne dvije. Sad je ok. I ovdje nam fali još jedan, a ne član. I punit će. Ovo ćemo dole sve zakomentarisati, odnosno izbrisati, ne treba nam. Jer ne mora nam taj dio. Ok. Šta nam fali ovdje? Najvjerojatnije neki zagrada. Ovo je ova gore. To ćemo izbrisati. Da vidimo sada. Znači, ova je ovdje, to je ok. Ova ovdje. Ovdje nam fali otvorena zagrada. I ovdje da nam se zatvori ta zagrada. Je li sada ok? Ja mislim da jeste. Ajmo da probamo. Da. Evo uzet ćemo 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zašto nam ovdje pravi problem? K ide, aha, tu je pravi problem. Ide od 0 i manje od n. Ok, hajmo. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovdje će imati, znači, 27 članova niza, jer 3 puta 3 je 9, odnosno, pardon, da, 3 na treću je 27. Ok, ovako možemo praviti nizove sa većim dimenzijama, ali ono što mi trebamo jeste da zapamtimo onaj naš dvodimenzionalni niz i da radimo samo sa članovima dvodimenzionalnog niza. Doviđenja i prijatno.